BMCF member zong te tholeni chibai kapu ka cheu kan hunte channan pathian tu thia lim chiari ni lo ngai thang u thufingte bungthum changa changa cha seri zovin thufingte bungthum changa changa cha seri zovin ithin lu zong zong in lalpa ringla nangma sha na in ngatsu ikong zong zonga ama shiringla ikong te chu ko hu se angche ma ni ngai in ti fing su la lalpa chu chila swal kal san ro lalpa na thu kan charte kan zawai ta ma som ro se amen kan hunte hladin pathian mai lo ku nang o lalpa kan pathian min mangaya min enkol Ṭantu winnia BMCF member te online Inkhawm na hun thatak mai lalpa nangi member sik sakle wangin lom thu kan shil cha lalpa kan chevel te kan thlir chuan COVID-19 wangin harsana chi thang shangin min noi mek ania winnia nga hian lalpa mun shanga Inkhawm na hun nei thei lovin biagin te kharin hun an mangania amero chu ke ni chu BMCF Hruaitu te kal tlangin hun thatak mai kan lamang thei zel hilalpa kan loma lom thu kan shil cha he hun lo chim tu zong zong te polal palang ni tharau thian min ompui la chen chilla pol tharla ti kan do an tang gen ran chung tai saka tin voin ni kan hun man tur po hi kut thia hi ma kan ran hlana nangin ro pu na zong zong na yang che chung chumin chandam tu if paiswa Krista min lom thu su chumin kan ran di le amen ole voina kan program te chu hetiang hi ania Hruaitu hi nulati Lalhriatpuii kania tin kan hunte min tran sakturin pi Ramengmawii Sailo kan so manga chuan BMCF secretary ne na tanin kaushan hote shatur puanna kan nei anga tin kan Chaplain thar tlangwal Khiangnunfima khiangte ne na tanin greetings kan ngai thabok anga special number hi BMCF Sunday School Naupang hoi min nei sakton bokani winnia hampul Laldinfela Pachuau ne na tanin pathian thucha kan ngai tha ho don ani ole tuna chuan kan hunte pathian ne na min hlan sakturin pi Ramengmawii Sailo ilo somang u tu thiang vi min ngai thang u Philippi khwami te ne na tir ko ko la le kha thon bung hi na chang kha ta tangin chuti chuan Krista a Ṭanpui na reng te mangai thamwan na reng te tharau pol na reng te leinat na khongai na reng te om chuan ril ruhmun khata omin mangai na mun khat nein in thurwala ril ruhmun khata omin kalom na tifam kim ro elrel le in ngai hlunwanga engma tilavin mitinin in ngai tlon takin mani ain midang thazo ka ruat theu ro se mani ta mai en lovin midang ta po en theu zo ro heril ru Krista iswa po a ombokha nangma ni a omro se ani zongin pathian anga oma pathian thuka omchu thil thak lei theia arwat lova mishing te anga lo piangin boy anga a in siama ama le ama in ti tom ta zoka Pathianni na thutlang pin kan charte kan zatan man mi som sak thero se pathian ne le thong tang olal pa boina tu lai hun khel tak mai kara nangin BMCF online Inkhawm le thei tura hun tha le shisel na tha te dam na tha te min pek le awangin hne na lom thu kan chil cha iswan lalpa boina kan Inkhawm tur ti ikuta karon hlana nangin na bulmin tran sak to a tor thangin min shwaila lalpa kan Inkhawm chunga thil min ti bai thei zong zong na ka lalpa nangin min veng le la he Inkhawm na lo chin tu zong zong ti po lalpa nangin lok na an lo ne nge the na turin nangin man min som sakang che ti chuan ko ina lalpa he Inkhawm na hun hang tu zong zong te le lalpa kan Thuhriltu tan po kan ron gen saka nangin ain pa cha na te ba ka lalpa ai tharau thiang himin nangin mal somin shwaila ti kan doi hne na kan ron di le kan hun zong zong ikuta hon plan chumin chung chu ifapa isu Krista hunin kan ron di le amen ole tuna chuan kan secretary puju sayal ralte kaushan hote shat tur puang turin kan so manga tin hemi zo hian konon ngai lovin kan Chaplain thar tlangwal Khiangnunfima khiangte kha greeting soiturin lo ko ngal bokila tin BMCF Sunday School Naupang special number khan ranjui ngal bok se tuna kan secretary thupa turin lo so mangu
le ko ran member te in zawai kan Lalhriatpuii so Krista mengin le BMCF awin chibei ka buk cheu ani ei Hruaitu tak chu bekin ga Inkhawm thei tawlova maro chu Pathianni hunrem sang te min siam sak zela online mangin kan le Inkhawm ve thei zela when ye bo hian chu tiang chuanin Pathianni hun thra min pe a long plain ka ria ko ran hote kan in tong trai pui thin te apoi mo a when ye hianin hei ko ran thupon poi mo tlem kan puang nga ngut takin kan longai thadon nia masabera chuanin kan October tha Inkhawm program kan puang nga hei hi in Hruaituten te polo ngai ngal ve ta ele thome September ni Sawm pani khan ko ran committee thua chuan Thawhpui mo Duhtakte kan rela chu zinga chuan October tha tang hi chuan sarkar te puinan phal to boka mi za ai tamlo te chu Inkhawm an phal to ni film khur tak le sarkar protocol te that tak a zom chungin Inkhawm kan tum chin don ani a October so di masaber October ni li atang chuanin kan biakin pa ngai 7-day Adventist high school auditorium a khan Inkhawm le kan tumunga heta hianin refreshment film kurthula sem ani don lova then kan hospitality committee lamin film kur theng berin sanitization te kan thudan te an lo rebanga social distancing te kan ngai pui mo na tin mitinin mai tuam na kan mask ha kan thekin lawila chu tiang chuanin Inkhawm na biakin hong nge Inkhawm kan tum tran don ani October tha ka Inkhawm dan tu program chu heti hi dinga pasaber October ni li hian Hruaitu pu Benjamin Rual Thanzawa anianga Ṭantu hi pilal ruat kimi anianga special number min ei sakturin pi Rebecca Saimoi kan be singa Thuhriltu Reverend Dr. F. Lalhriatpuii anianga chonne voi ni na October ni Sawm pakhat hi Hruaitu atan nula sai zam pui Sailo anianga Ṭantu pi Judi mal Sawmi anianga special number hi nula Laldinfela hlondo ne train be singa Thuhriltu pu ja sai ralte aniang chonne voi thumna October ni Sawm pariat Hruaitu pi Jenny Ramengmawii Khiangnunfima anianga Ṭantu hian nula vanal peki hemini hian Naupang Sunday School special item nei turin kan be singa Thuhriltu tur hi BMCF Chaplain tlangwal Khiangnunfima aniang Chodin Hungber October ni Sawm ni panga hi lalpa sacrament nei tur rom man siam ani a bo sei tu atan Reverend si Bangalore Hruaitu anianga apui tu turin Reverend James so kai lena Reverend John Laldinfela Reverend PC Laldomale Reverend Zading Loe Chinza te ani don ani October tha kan Thawhpui atan chuan Joshua bung khat chang kwa tangala thu ka pe chen lom ni chak tak le huai takin omro ti kha ani ka October tha ka Inkhawm dan tur ani tin hei karan soita kan khan BMCF in mathar kan kaya hun lom tak kon tong chomek nin ka ria BMCF in Chaplain rongbol tu nget kan tiang chi full time rongbol tu tur kha kan nei ve kan Chaplain hi tlangwal Khiangnunfima ania ani hi ni Sawm panga khan aron thlenga tuna hian pulom na kimatina home quarantine in mek ani kar tun kar chomo kar le lama te chuan na tur a chen tur BMCF quarter ate po in son pei thei to tura be sei ania atna te po chun jom chho tran chho mol tura be sei ani don ani poli se tlangwal Khiangnunfima hi avoinia po greetings te asoi don ani chung cha ge ma pon adu chen chu engemot aron soyenga maro chu ko thami puiten kan lo mel thiat ve de thlek nan tle ma zong kan soyenge tlangwal Khiangnunfima hi tlangwal leitling le mel thatak le
anung changa po mi fakhlo tak ania ani hi mong chuan baptist Koran Zampui Tripura Taron kal ania Zernalama hianin Shillong lama BA azawa kumsang ni le som pakhat chuan AICS BD kumsang ni le som parukhan zo le UBS Union Biblical Seminary Pune tangin MT chi sang ni som pakwa khan zo le ni Theological Studies lama po kan mithiam ahan soi turang chi ani tin ama hi sports lama tuimi ni beba ka Koran lama in mangmi tak ani an Koran mong chuan baptist Koran te chuanin Thuhriltu le Sunday School lama rongbol tu poimo tak ani tin silonga zirlai te poin thalaya Koran rongbol tu poimo tak ani chhozen ani tin ama hi camping le crusade te po speaker le resource person te mantrin ani rongbol no lama po NECS here office assistant na tokin kum khatamolai chu kohima le shilonga te po alo thok to thin ani helaya BMCF ang tho Pune Mizo Christian Fellowship po rongbol na poimo tak chelin office bearers na te alo thok to thina achina kan soeng khan FEMA hi ashria piang hianin an faka afelzia le Pathian adu ziate hi an soi thina voinia ani hian greetings aron soidona hetiang mi Pathianina kan Chaplain ta min pe hi alom hun reitak tong traina kan lo san thina ni ko Hruaituten lom thu Pathian ne na kan soi mai ba ka kan Chaplain tan hian kan tong trai thina nga tin arong bona po hi ke ma ni hian in kan lut thiam chuan in kan tan bok ania ke ma ni tangkai pui ber tu chu kan ni ti kha kan ratlang le don nia ole kha voinia kan puan theite ani tul da hom chuan in kan social media lama kan in sheti le zel don nia le hey for in BMCF online Inkhawm ron chim tu zong te ama sain kan lalpai suwa Krista mengin in zawain chibai kan buk chewa ke hi Khiangnunfima BMCF Chaplain tharatana lak tharkha kan ni ei kan hun ton ten ala zir lova biakin lama te Inkhawm na hun tha te kan la nei thei lova Pathianin hun tha min pe tura ngai la kan Hruaituten ruam hanna an la siam chho tura ngai ta ila ahu hova Pathian faka chi bai buk theina hun tha tak te po kan la tong chho thei tura ngai ta ila atho ome hei tun Pathian chi bai buk theina hun rem chang hun tha tak mai kan han nei thei te hi Pathian khonga ina kan chan ni in ka hria ten tun ma ahu hova biak ina Pathian chi bai buk ho thin te kha online atia ti te lo ngai ta hedin huna hian kan soidu le kan tarlan du pakhat chu khoi huna po hian Pathian chu bai buk tu true worshipper hi ani theni ti hi achiang hle in ka hria keima ni le Pathian in kara hian engma hian min dang tak thelo Pathian chi bai buk tu tak chuan khoi huna po anna thona huna ni mo azirna huna ni mo khoi huna po hian Pathian chi bai buk tu tak nun akha kan nei thei veka hetianga online na Pathian chi bai kan buk te kan Inkhawm te hi awal te lul em ti hi wini han kan soidu en chuan kan Inkhawm na te tun aina sa zoka tan la ngai serious Pathian chi bai buk tak turin kan rilru kan ngaihtuah na kan tharau engkim mai hi ama hne na hlan thar zelang uti in kan hanin Sawm bawk ani ti chuan rem chan na kan lo lei zo kanga hey BMCF members te mun rang kan darni in a hriata then te chu mani kholama te Mizoram lama ho te po kan en chuan enge kan din mun te har satna kan to dan te chung ko din mun te mimal din mun te kadin shevek lova WhatsApp group lama te khan ka number kha
ti khan in lo mu tura ka ngai a group members te chuan tiang khan engemaw harsat na nei te mo chung kwa anga dam lo na emaw engemaw Ṭantu ngai kan om chuan in thlasung hau lovin WhatsApp lama te Thawhpui te pakhat thon thei reng kan ni ti kha kan tar langa kan soilang du bawk ani in zawain Pathianni hlim taka hmang turin du sakna chi bai ka buk chewa Pathian chi bai buk na thinlung tak ne na he kan in kho ma hi mang theu turin ka somin kan cha du chu ni kalome Pathian thu thiang nim ilongai thang u Sawm sumni paruk chang khata changa chang thum Pathian chu kan nin hum him na le kan chak na mang an lai champui vartu nai reng ani chu wangin leilung hi lo dang na min tlang te hi tui fin ra chung dia in sun ma sela kan la lo wang a tui te chu ri hum humin phul bul bul ma sela a phone sata wangin tlang te hi ning dur dur ma sela kan la chang hek na wang lel pana thuma somro se Isaiah 53 verses 1 to 5. Who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces, he was despised and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Pathianni ilochan Sawm number somtum president chang kata changa chang son thel chalo ti to te abang in tilongai do so la fello taka ti te cho attack so lobet angin outlook an thanga nim shangin an voidon si a la pachurin na thel cha de ro he ramayan omna ren omna umzera Lal Pachuau chuan lo bawk ko di chuan ni thing nu di zong te chu a pe ang che e.Online Ṭantu chu Lal Pachuau natla ama chu lena amai na te bekang i feza chu angin a cha ding ma i thiam chan ja po chuna ang me in Lal pa a chuan chola ama chu na pan ro a om da na wani na tong tu awang in telungai do so ngaihtuah na sote pikan to abang chon Thei pan san la thinrim hi sem ro in tilongai du su thil ti sa lo tlang me chin ani thil chalo ti tu te chu ti baranin an don si a lal pa na tu te ero chon rambi an lo ang rei lo te a china me suak sol chu a to don si lo ani a na hun chu en na lo lo ma kalome Pathian thu thiam hlim lo ngai thlang o thu fing te bong som panga chang khata changa chana ne min thin nur ti gyang thina chung mo thla ro chon thin nur chak thau thin mi fing lei chuan fin na thu de ka chak fok thina mi aka ero chuan thuwa thla ka chak chok thin lalpa mi chu mun tina a oma thil thalo le tha en thareng thin lei dik tak chu nun na thinga nia lu na omna ero chu thinlung chiat na ani mi a chon apa thun na ngai nep thina si hau na ngai sang chon mang se taken ti thin nalpan anjatan malmin sang ro se amen. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil.
My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me in all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Thank you. Psalm number sumthum pasari til Ṭantu te avangin intulungai do sola Laldinfela te chu o tekso Lobet agin Kruk In an thwayanga nimshing agin an buaibun si a Lalpa churing la thel chatiro hera mayan la Rit na zel ro Lalpa chunga chuan lombok ro ti chuan thilung du zong ri chua pe ang che Yum dan tu chu Lalpa chunga ngatla ama churing la ama na tivek kan Thuhriltu tur kan ko hmain helai Bible chang hi lo thiar le lukila chanchin tha luka ziak bung riat cha Sawm pali le cha Sawm panga zowin chanchin tha luka ziak bung riat cha Sawm pali le cha Sawm panga zowin tin nim hling dei zing tla chu heng mi hi anni an shat nuin an kala dam chung khosak lung kham na te ho sak na te nom sak na te chuan adipa an ra pui tling thin lo ani le tha mi ero chu heng mi hi anni rirufel le tha in thu an hria a an vong ringa chel takin an ra thin lepana thu kan charte malsom ro se tuna chuan kan Thuhriltu tur pu Laldinfela Pachuau lo somila anin hun kan hunte atop thlingin lo mang ro se lo somang u When Pathianni BMCF online service mangle thei turin Pathianin Khiangnunfima zo saka aming chu fakinam ro se tun thla BMCF ei September thania kumdanga sun bei rol te kan ti thrina an hun tonina zero lova amaro chu ei kan Thawhpui Philippi bung khat chang som ni pasari an Thawhpui mang hianin voin chu thu cha han soi tum don ani eng po ni sela inom dan chu Krista chanchin thanen in moi phot ro se Pathianni na in lanin ni chung triang wal pa min mai tu nang man Inkhawm BMCF te min mai mema kumti ra chuan nang ma bi buka kan kal trina March la vela tangkhan hei Sri Leng COVID-19 awangin kan la Inkhawm le thei lowa beginate amar chu Sunday tin mei a thei dan ang kong nang man min ko muwa nangin thiam na te thei na te min peya ko rante nang ma thu te ngai thla thei le I be buka te kal khom thei lo mai la ke ma ni nang ma thuwa kan pol ho thei na tur hetiang media kal tanga kan ti thei na tur te min siam saki kan no me ma hin na long thu kan non se chon voina kan hun kal to ate min Hruaituten hetiang item nei tu rang te non ti thei te kan no me ma voina po hei chaklo takin ke matlin wang le thei wang te thiam wang te in pek wang te ni mi lovin I khong ina wang zo kini thu lalpa tling lo takin soi chok turin karon ding venia I tharau thiang himi min pola kan hria du kan ta na thaber tu hretu kan ilowa amar ji tharau thiang himi min hruaya I thu min ko huang te I tu anga kan ta na thaber hi puang chok thei turin min te chakang se angai thatu zong te ning in mal som la en kim kan thil ti hi ni ro pui na ni nan chung zong chui for pai so Krista min karon di le amen tun tha BMCF Thawhpui hi Kristiante tana I kan nun kal phung tur ang te pon angai ve thei nga chan chu Philippi khomi the ring tu ten nia I pola khanin ako san din masak ber tila adikin ka hria tir ko te thil ti te kan han share chuan katia ako san din pui te ako san din masak ber te ti hian le kha wathon na anong dan su Krista chanchin thanen in mila nung tura afuina thu ania hele kha thon kan en hian kanan siar hianin
enge I Philippi ko ring tu ten an thil tom te I an ma ni a do tu te pon nei thina chan chu khang hun lai khanin I Christian khan la thlem em don ni ko than masa ti du da na emo I khalaya sa khodang pathian nung belo tu te na an nek so na te an mu sit na te po khan tur na se em don ni tin chu ti lai chon kan chhir na po hian hetian an ma ni zinga an nun dan tur lali suwa en reng sung le an ma ni hi chandam an ni awanga pathian ina adin Duhtakte ko ran nung an ni theina tura Poland athu cha le a fui na tam tak ta hianin I thatak tak awma chung te chu han en chho ve kan tum do na masaberin Krista chan chin thra nen in moi phot ro se ati hi nge zian yang o kan tia I mar chu hei hitia han lak chu deu top hi thalo eng tin nge he bung le chang hi in chan I Paul khanin I Paul le Timothy theia Krista I so boy te chuan Krista I so mi thiang lim Philippi kho omzong zong te hena azuti I saints ho I so ring tu te Philippi kho mi te omzong zong te hena khanin ti hian I ko than ho tu te le rong bol tu te hena nen ati hialani hele kha hi azuk thon ani chuan kan chhir zel chuan atira tanga chan chin thra at puan darna an tel ve thin thu te lom thu te soya tin I afuina thu te atong Hruaitupui thu te atong Hruaitupui na hlim taka pathian hena alom thin zia thu te ai tin chanchin tha a hril na konga ator na konga po pui tu ten nia sum le pai emo tong trai na po ni thei tin an rong bol ho na po an kal ho thina I khatia support an pek thina wanga alom thu te kha ron soya pathian hena po hlim takin alom takin atong trai fo thina ni an ma ni awang hian ti thu te kha ti hianin ale khathon hi ron trana chang po na bung khat na chang ko na kan tin in mangai na in riat fam kim na le bengwa na tin reng anga le zo nan ka tong trai thri ati lali so Krista ring tu ten ni ati suanin pagan so ten mai thei kang le gentile so an ti te lali so la hrengai lo pathian nung belo khan ni thri na ni ama ro chu chanchin tha an thria piang tharan on hom cho khan lali so thi sena tlante an ni nu khan an lo anin an hriat pathian thu an hriat fam kim zol ze nante I thil discernment that the Bible hemi English Bible ate kan hamle thil thale thalo an hriat fi nante khan pathian nena atong try sak trin ani achan chunga tinge chuti chuan ti hena soizong ni pathian ro puina le fakna tura Isu Krista zar felnara om chuan lo khatin atong try puina hi I an bengwa nante discernment an lo ne thatna te kha khatia midang ai an fin big nan men ringot anilo I an nuna khan Krista rinna wanga ra tha alo chua chu pathian ro puina alo ni theinan le pathian local huna po lali son huna po an nun kha fam kim tak soi sel bawa anom theinan khan atong try thin ani kan sir thlau zel chun jail a omni helai hian I tan ina omni lali so Krista chin tra apon dar thina wang khan chun hei Paul hi ama chanchin zub en ringot po hian mi hring zong han ngai to chonin I tan ina lali so chanchin tra pathian thu awa vai pui awanga tan ina laya ama ko ran din te hetiang anga ti heti thei ko pa engeni encouragement tra thu tha ava thon le ava zia sak thei te fuina ava pe thei te pathian ro pui zia atilanga Paul hi pathian am ho ava mu chiang em kan ti rolin pathian hian thil lo vati thei em mi chak lo ber tur khovel circumstance entrance jela omani khami ti chung khanin ti hian ai encouragement le lom thu te ava thil mol zo kan ni chun chu ti chung chuan ni china kan chhirang kan in dan chu Krista chanchin thranen in moi podrose alati zo kan ni this one nang mani ron kan cheu maula in hena lo maila tharau hun khata ding hetin ei poi mai amani tu lai rin tu te ta na po uinai tharau hun khata ding hetin ril ru hun khata chanchin tharin na thu thana be tlangin do tu te eng konga ma laulovin in ti in chanchin ka theyang a chanchin thra nen in moi tia khanin han le tai lalal isu chanchin thra chuenge khovelabo mek suala tu mek te sual salom te an sual salom ti po shelo te an ni thanchu a thanchu sual salom ti shom chu na shelo te pon ni thei
khang te khan lo ni trewang khang kha ko ran ho a khanin chandam an ni tola li so chan chin an ria an ring anun tharan nei ni khang ho kha tharau mun khata ding het tla tom tu ren Philippi ho kha I pol hen aril na ni ta hian tin ril ru mun khata chan chin tharin na thu chana bei tlangin hei hi chan chin tharin na lal I so chan chin tha khan an nun aron tienga nun thar apea ko ran aron siama ko ran aron dinga chuta chuanin chumi thu tran tlata bei tlang tur chuanin Philippi ho kha a fui tlat mai ne tin do tu te eng kunga ma lau lovina ti hi nge om zen yang an chan chin ri ret kan zuk se to lo nangin do tu te chun om ni ti chiang khop mai ta hian Philippi ko ran ho ka an ma ni ron attack tu emo an rong bom na ron ti sukuk tu emo ani lopon an rin na ti bo ai lo soi nom sak tu emo Inkhawm na emo in pol ho na an nei ti che zong le an rin na kal mang an doctrine pon theng lal Mizo Krista an rin na lo ti che thei zong a be tu khan om ti chiang mai ni ta in do tu te khang kha lau reng su atitlat mai ni eng konga ma lau lovin ati chu tiang mi do tu lo om na te chu khang ho kha boral tu an ni sil fia nge riat fia na fia takani la ti zui le ngala chuan heng hi ring tu te om hi tharau mun khata om turin pol hian fuya chuan chan chin tha rin na thu chana bei tlangin hei hi Christian te tan hin poi mo hi ka ring ani ko ran reng a emo biagin reng a mo ring tu om khom na reng a kan rin Mizo Krista hi kan ding nge na le kan in thuro na ni lo chuanin thil dang engang project lian eng anga thil tha om po nei la lal Mizo Krista chan chin tha kan rin na kan din nge le kan bei tlan lo chuanin hei hi ko ran lungpui kan ko ran lu ber Krista a kan din nge lo chuanin dar na tu le setana hen a lom ngotin karin chu tak chu thil poi mo takanin ka ria a chan chu kan soi bel hlek du chu heta tang hen han la chho don tai la Krista kan di na chan chin try na kan nun min ti lal Mizo Krista thi na le thole na ina kan nun min siam that na nun thar min pek na a thisen na min le na le chan vo kan nei na he khovel mi kan ni to lo na he khovel a jong khol zin kan ni hei aya thazo van ram le pathian bula om chak na kan nei nun hi kan thei ngel fo chuan emo hemia kan focus lo chuan lal Mizo Krista kan lungpui kan in ma na ani lo chuanin rin na mi mala pon thei chung ko pon te ko thana po eng ang point thil tam tha le ha mai la dar na hi thlen ka ring ta achan chu Philippi te jing Philippia ko ran te ne na po hianin do tu ten nei kan chiar thla ze na ta hin thil rang har sat nan lo nei ru reng thei nei kan sia avai kan an sia chon pola hi an support thal tu missionary an support thal tu poisa ten to na heta to pa khan tu nge ka hin kha khami te po kha Epaphroditus te kha an pakala ni pola ne na khami khan englo te po an ma ama Ṭantu na tur te po Philippi ko ran han waking ni momin alanga khatian khan an support tha em ni chu ti em a support tha mission field lama po thok tha an ti thei me the Philippi ko ran te hi tin ko ran ma san ni na lai khan nge ni enton tur tam takan no chen kering ase khang mi te po kha chan chin tha an rin na thu chana bei tlang turin trang ho turin a fui tlat me ni chu tak su ring tu na hen a poi mo hi ka ring ani tin a poi mo po kani mi ma ni nu na po hen info tai la rei tak ko thana kan luin mang to thei rei tak khotang kan luin mang to thei abi kin ko thana pathe mi mal nu na po kum som li pangakal ta han ka piang thara atir de chon kami tuite tla ka lim lu tu counselor rat min manga rong bona kan chuwa kan lo ti ve to thei amaro chu min chan chuak tu Krista hi voina le manaka mamodan kha ngai reng ani chon fel na ko nga mi roi thina ni ti hi kan thei ngila amaina nun tra experience min pek zong hi ama aya in nga na kan man chang te tam lu tu kan ring tu hian achan chu kan speaker kan camping speaker tu ber khang ka heta lo BMCF khami khana soi thiam me
Mizorama pian tharte chu nom lu tu ati camping kan kala kan piang thara kan hoa chungten tikhan min lom puya chom me tui thom no tha Inkhawm na tur tikhan kan in thuama min do de ring tu ni hi nom lu tu katira chon ti mai ro chu kha taram tam taka henan te dan ani ve tlat lo khang kan soi chau du na san chu i ring tu Christian circle hey Christian chung ko kan piang Ṭantu ta Mizo te chu kan chung ten min support tha ani rong bol na te hian tin ami mirpon ko thana in mang te chu kan faka kan support tha ti zero in van ti tha in tongai in rong bol na tha kan han ti anom mai ni rong bol na amar chu Krista chan chin tha hin din nge an ngai mani hengkara hian mi min fakna te mi min lo da san na ve te mo Pathianni na achievement min pek ve ko than chung ngai po social circle mai ni lo kan na mai ni lo ko than chung ngai po Pathianni na thil dam tak min lo hroi to na thei ama ai lo in ha jok na te nan te man ol ve mai chu taka chuan khang te kha alo re ni a hian eng tin nge kadin hang le Krista ka lungpui ka in hana eng makani lo laya nun na chatuan nun na min petu ama nun na thu oi kan share thanga Kristan atanga zirtu hei hi ama in pe ama nun perata kata nun thar ka nei na i ama siam te anga ong alo kala ama nun na tu Krista min chan sok tu hi ka in ha phone le ama ka tluk lu phone le ka phone ani lo sonin kal swal hi ol lu tu ngot mai achan chu kan ti sa hi cha lu tu khovela in na kan zong na salut tu kan reputation te mi min fak na te amin min lom lo me thu ka soi chei thei lo ani chung son ma mo ang chun lang ka tong try sak thei lo ti te poi min ti na deu chang han tong try sak thei lo te poi holm ve view in ka ring tu na hen amai ro chu chung aya heng zong kan nun siam thatu tan hian ati ramin chandam tu swala tanga min chan chuak tu ko thran po min tel tir ve tu kan mamo zia le ni tina kan na tan kan zuya tan rinom to kani ti masabarin kan soidwa ring tu tan chuan ati ramin chandama kan hlima tharau in minom puya thu chiar te no ma arong bol te no ma ma se Krista zuina kong hi khovel kanom chung son ama ngei poina soya nom pet lim khovel zong lim lut na reng hi ni lo je hi i ta hian ron soi ve ni pola po hian Philippi te na thon ale kha thona hian changsom ni pakuna Krista wanga ama in rin chau ni lovin ama awanga in tur po phal ani sia atiani he thui ka chiar tir khan alo wan Bible hi lo van kim kati achan chu Bible chiara no me matira kan zirveya amar jat nun kong Christian nun kong kan zo hi voi khatain kan lo sakim lo tuna po kan la sakim lo ka mak deu chu Pathian hi kan upatu tula aro pui tuling ka re nuna hian athu lo rich je le kan nun kong lo soi chian je hi achan chu hi Philippi mi te na zia po ni se ring tu te na so hi ke ni tan po diklat Krista awanga ama in rin chau ni lovin ama awanga in tur po phal ani sia chu hemi ma chi lo so chon do tu te nom thu te po jon soi lang ani an mani Philippi ring tu te khami ko ran ma sa te kha I ti du da tu emo lo persecute tu mo lo husi tu mo lo oppose tu mo khan ti chianga chu ta chuan a hnem na chu Krista awang hin ama in rin chau in lova in tor po hi phalani senati achan chu Krista ngai khana solam isu ngai khana zirtir te na te helai khovela hian tribulation te in a hak chu ma se take heart I have overcome the world nang mani na ka omrang ati te tin thamon na po nu chine isu khane tinge ti ka ke ma minga wangan ti du da chu chon long ro ati mak dewani Christian nun kong hi achan chu Pathian thu izom tum zel na konga hian anom pardon lo reng nang ma chunge ya po itor chang te mga ilus chang te mga amara chu ta tak chuanin eng tin nge I
ring tu te hian chu ti khovel zong in hlok na om si lo chun an kal zel le ti chu ta tak chun ring tu te chu kan focus hi dang thak to ni pathian in thin lung thar min pek nu hian in he khovela I ati sa ring mo tanom na ka kan zon na ni to lo ti sa nom na hi chu a secondary to zo kani achan chu chiang em tun kum kan bo ro ton me ka te po hian tiru Naupang pang hin thil hin thacheng on ni tim to mai tur khovel hi kal chak to tu ba chumi ni chon hei ni don chumi ni chon hei ni don khovel chu a hlim na tak tak om lo ti ro ti te Naupang te te koin an thak thak to pathian in fin na ben hem to lo tu mai ro chu come in next level khovela hian tianga kan ni thur kan success ringa thilim na ni lo ti te poi an ziak cham chi to thu te pon post cham chi to ngai thak kan ngai thajing to lo tu amar chu mi hring hi amak em chu pathian kan nei lo chuan he khovela hian chumi chu hei hi nianga hemi ni chonga chumi ni zo chon o lim takin an pension anga chon resel po ni se bible nei kumeng zat nge ti kan dam chung ni theih kum som riat kum som sari chak jok som riat te po ti khoveli achiang sa em ni ama ro chu ring tu te pathian la Mizo Christian bin chandam noi roi chuan kan nun dan tha ber tu hi chu kan ril ru kan put dan tha ber tu le he khovela she om poina min mo laia kanom dan tha ber tu ri he bible a hian alo in ziak ching ma chu Philippi te hena azir tira poin zir tur kan nei ve nuala ka hreki mia ronga ka zir thu em lo ti po ka chianga amar chu pathian in a min thil chian em I ka hriat thiam ve china tangte I tun kar sawatia kan han meditate ka hriat atang apoi mo ka ti em chu nuna hian Krista zui hian ama nun hi ama rin chau hi ni lowa ama kan rin chon ama kan zui thin ama nun kan ento na nga ya chu pola hian ta en that devin aron sei chuaka chumi ka thlen ma kan sia thlak le du lok chu Philippi bung ni na hian ring tu te kha in tin nge fuile chu ti chuan Krista Ṭantu na reng te mangai thamuan na reng te tharau po na reng te lainat na le khongai na reng te a chuan ril ru mun khata omin mangai na hun khat na in thurwala ril ru mun khata omin kalom na ti fam kim ro elrel le in ngai lut awanga eng ma tilovin mitinin in ngai tlom takin mani ain midang thazokin rothau ro se kan Ṭantu na ron chuan chia chuan chang khani asak tong hi cheng zok ka tia chang li na hi mani ta mai en lovin midang ta po en thau zok ro ti hi asak tong a chuanin ti hian in a zet le mi ni let each of you look not only to his own interest but also to the interest of others helai ring tu te om dan tu ra zir tir hi kan va han mamo ve em karon ti ni atir ber ten cher liang Krista a chuan mo Ṭanpui na reng te mangai thamon na reng te tharau pol na reng te lainat na le khongai na reng te a om chuan ril ru mun khata omin mangai na hun khat na in thurwala ril ru hun khata omin kalom na ti fam kim ro hei hi lo pursue zel ro ti thlat mai ne thil tha heta Philippi to plama point thil tha moi le tha chu zom ro ati ne chu wang chuan but Krista atanga kan mu ring tu om khom chu chandam te kan ni na in kan thin lunga pathian in na thok thina in mangai ton na te in nai na ton na te in Ṭanpui du na te khang ka pursue zel turin lungrol takin ni tok mai ni hei hi lali suan new commandment thu pek tharmin pek po kharon ti fam ki mem mai ni in mangai ton ru in mangai ton chuan mi ten kazir tir te in ni tian riang ati kha chu he ko khan te hi azir tir nei ke ni BMCF tan po hian thil tha hi chu kan zom zel tlan kan pursue tlan zel in lung rual taka kan ti tlan ni alo ngai em ani te hi chiang bo kane immediate context angin karon la de hal pop mai ni chuan helaya chang li na sap tonga karon share chu ve kha mi interest mi du zong te mi ina an lo tui zong te po mani tui zong ringot thil traffic sia po hian mani tui zong ringot thi enge pursue big lo tur lak vung big vak lo tur
of course kan thiam ang khasu kan ti chuak zai lang kan thil thiam na a trend chu antinan BMCF a chuan in management thiam deuh te no a trend computer thiam deuh te a trend thu soi thiam deuh te bible zirtir thiam deuh te a trend ei le in siam de siam tui deuh te chi sang sang khan talent kan nei ni zai thiam deuh te tin tongai em mai mi Ṭantu se reng lo kha tiang kha pathian ni min da tho mai an ming han soi don pon ka fra tau mai ni BMCF a hian a then chu lungai lai ka lo tong trai puyan cheo tia tu man min khep to don no mi kan ti lai po ka shereng cheu ni o ka tong trai na ti te tin ei tur kan nei don lo mo a enge mani a in chung koin lungleng o me mei ti mo a ka tong trai na ka shereng cheu hei hin ma mo veang local ru cho lo e ro kha tiang ang in mangai na sang sang le hei hi lo ti ro kha kan thiam ve zong te ti khan thil sang sang hi pathian hen mi sang sang hi ron da ni in thria tang in BMCF chan tren su kum ni te no ma kum thun te kum li te tren rei ta kanom to mi sang sang kan in kan khom na hian Krista wanga kan in pol khom na hian pathian hen mi sang sang interest sang sang nei hi ron da khoma chu ta chuan heng te hi at ta ka kan practice theina hi van ni ve chiang em te ru ke ma du zong ngot ka tuina zong ringot thian kal vut reng tai la kaka Christian lo ani so midang ten an talent le an thil thiam le an vei zong pathian du zong ni si ka tui ve vak lo la ka thiam ve vak lo ka hriat ve vak lo ni pon ti enge ni support ta ka lo ti ve na te kha ring tu tan chon kan lo ti ve tu ani reng mai ani kan theyang dok in chu su Krista ta na kan tran ho na chan chin tha ne na in moi nun kha lo nun zel tho do na ni chon theng zong zong a hian in a khai khom tu nun poimo em ka ti so vai ka soi so thiam mia lo amara so heta poimo em a lai mu ka ti hei mi thiam te chuan in pol hian in helai changa na chowa Krista chun changa ron soi hi khoi lai la hluyemo hymns luyemo mi aron la so mi on ti helani changa na bung ni changa na heril ru Krista i so po om kha nang ma ni om ro se ati iso Krista heril ru hi omani cher thang ani zong in pathian anga oma pathian tluka om chu thil thlak le theia rot lova ali so Krista chu pathian fa pa pathian ro puina ve nei ve vana po engkim mai kolosa te kan sia phei na ro pui ni engkim hi ama kal tanga siaman nia engkim ayam saber imminent preeminence kami ro pui berkhani zia kha. And he is the image of the invisible God. Ati kolosa page 1. Lali suro puizia ka. Kan soifia thiam lo ke ni page 1. Mifing trong hian a soifia zolawang. Ama ro chu mi khoparo pui chuan. Ama sim te angin ron omin. Tro pathian anga om reng kha kami ka thak le theia ruat lovin. Mifing te anga lo piangin boy anga in siama apian na page 2 plomber. Khoi lai Jerusalem a king prince aporon piang thei reng sin adu te chuan amaro chu lali so pian na chanchin kan han sia phei chon a pian na tur mun po an hu velo ran cho pem na theng ran ni na piang ni boy angai ain siama ama lema ai ti tlom ta zoka du chuanin engkim ron ti chevek thei mo don ron siam moi vek thei khan ama kharon in ti tlomin vana ro puina kausanin mo boy angaron in piama aron in siama ama le ma in titloma mishing angalo in lo umina ngai tloma thikopia la thuzo min ti ni thikopia la thuzo min lo umta cross ati nange chu kan bia la le so Krista chu min siam tu ama anma nun min petu ke ni cheto bo ral to Pluto pathian ne na in zoma afa te kan ni le theina na ron in ngai thloma amaril ru nei angkha in ne na vero se atieni Philippi khuat ring tu de ne na khan chu ring tu de hian kan nun pui kan lai mu tu ran tan ani tlat ring tu dik tak piang thar dik tak lali so zui tu chapau he hoi mulo ma ni fel na chuang deuh mai kali lali so hian chiang vak lo ni jok thin a chan chu kan upatul tula pathian ro puina kan mutul tula ama lova eng ma kan ni no ziale ama tel chuan thil tam
tak kan lo ti thei zia jok le ama hian keima nia na lo tho na sat je hi kan mu chianga a ro pui zia hi kan mu thina a tel lovin kan om thei lo ani ti hi kan chiang tu zo ma ni thiam na te ma ni fel na te I thil nei ro sum le pa emo I ming than na te chau kha chuanga a pe tu che I chon si lo chon pathian a hen chiang lo ni me a chan chu intinge Jacob a khana zia Jacob a te hen thil thra kan nei zong hi pathian atanga dong kan ni ti sin chu wang in tin Corinthian Corintho Corinth khwa rin tu te thon na bu thon khat na po khan in ting ti in don zong hi in thil nei zong hi in receive pathian atanga in receive asin engi in thil nei kha pathian atanga in receive lo oma ti hial kha eng ma hi pathian chuang lo hian kan nei thei lo kan thil nei ro sum thil tha kan thiam na nun na min pe te pathian atang vekin ani ti hi chiang me ni chu Krista ril ru kan nei chon kan thre thiam thin ani chu nei ro he ta hin lo ve ro nang ma ni khanom ro se ati ani tin lali su he tia in pha ni ma ti thenga rin ma enting as ye kha thi ko phiel thu zo mo kan lalpa Yesu Krista hi khovel to puna chon amma ma hianin mo mi zong andu lo mo tu na khovel an ropui lo mo an la thin thi do na ti ni ta hian chumi awang chuan Isu mingin mitin vana mi te le noi mi te nen an thin thit nan le pa pathian ti ropui na turin Yesu Krista chu lalani ti in leitin reng in an puan na ti kan du lo mo theologian pakhat thiam deuh hen a sei kan du lo mo I enge ni tuna hian I boast lo mo eng tiknia mon son lal Isu ma hian I thing thi da langa nga Lord ani ti I la confess angai do na ti ani chu wang chuanin a chan chunga tinge lal Isu Krista kha amanun phania takaron naka pathian na choi moya chuta buk chuan helai hi kan che te ngil thina nge ke mani kan lo in pha niam na te hi ke mani ro puinan chaw ni lo a to per chu nge lal Isu in pha niam na bo hi helai chang ko tanga chang som pakhat nei chirila an thing thit na na ti zo in pa pathian ti ro puina turin na te Christian nun hi lal Isu Krista kan zuina nun hi pathian ro puina na na ni engkim kan ti kolosa te khan ting ate engkim in ti hi pathian ro puina te jok lo ti te ani ka azil fo na le afui na te ne train chuan humility in ngai tlom na lal Isu Krista kharil ru kha ke mani hen kan nei ve ngai ne chumi tel lo chuan rong bol na akha in mangai na le tang rol ro ti na te kha athleng thei hian karing lo khran khran tu ma zok anin pha niam lo chuan helaya thil ni china interest thang nei ve te kha akal khom thei lova kan nun kong sang thil tha sang kan thriat te po hi a in mu fu lo thri mi humility hi hemi in ngai thlom na hi Christian nu nai na tel ta pathian in ron da chun helai changa ron sei chuti chuan ka Duhtakte u thuin zom fo wang khan kom chawa thok lovin tuna kom lo hlan hian thok zok main lau le khur chungin nangma ni chandam na thop chok ro atiani in ngai tlom na kan soya Krista in ngai tlom na thi thak thlengpo thuoi na nun kan soya khami nun asil nu khan Philippi mi te na hian an mani a chandam na lal Isu Krista na pek do chu thok chok tu rin nun chok pui tu rin fui le ni chu tam tak chon helai hi enge Krista min chandam nei rin na awanga thiam changa chandam kan ni sia ngatinge tho chu le ngai ti te poyom fo thina e kaslo soi ve fo to thina amar chu helai a soi dan ki ero so ke chu nang mani chandam na thok chok ro ti ringot la chuak lo hianin lau le khur chungin nang mani chandam na thok chok ro ati zo hian tinge following verse ama lom zong atana ti tum tur le
bei tura nang mania thok tu chu Pathian ani sia tin dali soin min chandam hian ama rin na ni china khan he ta chang som ni poko bung khada kan sira ma khan ting ati kha ama in rin chau ni lawin ama wanga in tur po phalani sia tia Mizo Kristiante pon he khovela hin beinate trials and tribulations om tur te lo soilok to persecution kan tur don ni ring tu te chon ti te hi I chu tiang in min lo kalanga minon threaten anga ti chau hi ni lo kan nun kong sang sanga Pathian thu kan zom na kong tura hianin Pathian ni ke mania thok thin sia nun thar min pe do thin lung thar min pe do ama du zong ti turin min ti min nor nge ke manian du na le fel na ko ma min throi kan ti to kha ama du zong ti na ko ma hin min throi to tlat me ni chu chu khovel hian oppose thin don kan ti sang ai pona pe lo chang te om thin kan thrian te kan u nau te nge pon yang chu kan chung te apon yang su kan ko ran mi te ngai apo thil tra ti tura Pathian ina nangma aron tho thin angai kha ron oppose to on ve thin fong chu ma chuanin nangma nia khan Pathian tri na na sa sia Pathian du na kharon na sa sia ana tho kharon na sa sri tri na chunga jan law le khur chung chuanin thok chok fo ro ti na zo khan itlat mai ni ta in Filipino na in chu ring tu te ta ni na poimo em Pathian ke mania thok thina hi min chandam mai nuwa hian nun thar min pe chatuanin ka hne lai om tong ka fai ni ta tia hian mo ni tinin siam tharin ka noma ke mania na thok thina ni chumi chu ring tu hian kan pat play tu ron ve thak hathu kan thret he kan soma kan follow thina ai chu in tin nge helai nu in helai Pathian tu sen ti ron ti ring hoten nang ma nge ina Pathian thuai mu si Pathian ina the conviction of on pek si che hei hi chui ti to ngai hei thla ngai ti khang si kha Pathian ina ron tho tir thia a chang so ni tak sa pon a suffer chang om lang I sum to pon ni the I career pon ni the I family pon ni the ma se Pathian ina chang chuan thil chiat nan ve kan ni reng lo rin na kan kal ong hi amar zu tam taka hian khovel ina chan na kan ruat thin hi ke ni tan chuan Pathian in naron tho thin si chuan hlok na lo ni thin a chan chu ka soyangin ma deu chu khovel te dan hian kan tharau na hian thil te hi ni to reng lo mai ni Pathian thu soyan ma ni chanchin kan soi lo thei lo a chan chu Pathian ne na ke ma ni relationship chung chang Pathian na Thawhpui je soi ngai thina ke ma ni nu na point ni fo kan nu pan na te ke ma hrim zong kan nu lam sei ta lo phot la ke ma nu na hianin apasal kan ina le kammangai dan tur anga he khovel ina romance min zir tir ti mel kalo hriat ve dan anga kalo mangai ai khan Pathian in min chan so nuwa ama min hriat tir nuwa thin lung thar min pek nuwa kammangai nei afam kim dei zo chu ke ma chakna le ka that ve wang ne lo Krista In nun thar min pek to zo ka wangin ama in fel na konga min throi thin chu mi kong chu ke ma chakna ain ama ina ke ma tho thin wang ani chu tiang tak chuan Pathian hian kan ta na that na tur hian na thok la thin mai ni tin chu ta chuanin I ke ma chakna hian alo fam kim lo zia ma ni tang lo chuak ve kat tit lut tu kat du lu tu kan lo ti ve te fam kim lo zi Pathian te lo chuna lang tu kan fa te kan mangai na te hi mo I Bible thu sia lo chuna he khovel Pathian a hin in ngat ta lo ila mo arab thlau tu fa te raise te khovel a hin a chan chu eng kil tin a tang hen Pathian lam hoi tir lo tu thil hi tam lo tu mai ni Pavelan kan thriat lo ka len chu wan tharau ti fina kan nam lo chon tun lai den Pathian tel lova he khovel nun man ni ra thak to em mai ni in kan nu chung chang a po sui tai la man ni phei chu ni kan secretary hen menon visitor kan in zai kan to ka chung ka ra de chon missing zong chon Doctor voi zang e kan hu to he kan the to lo voi som pathum kan ti na kha rei to tu kan in zai le kan du nei kan ti to kan in ena kan in nui a chan chu khati khop khan dam doi na ten kan lu jing ni chung ka ra chon e Pathian van ring bi ke em in van chak ti lam mi ani lo zia hi a chiang tul
lalpa I thuang zelin ni ro se o tun tum chu te operation theater an han nam lu tu te at I han en hian keima han tong tai la lalpa ka van ngam lo ing tin nge alut le don to mon nor lut le don mon nor chok nge ma har le ngem voing zat in nge nu helai spinal cord aten chunan holat ko chuan zayan an khoi hi mi ring thiam na in na chi hi ni to lo re mani gan thil tan te chunga chuan mi ring chakna le sum le pae mo thiam na mo hian in na tai la tra vong na tur le beidon na tur hi tam na to a chan chu heng zong kan ti thei nei pathian ani zele ama ro puina min mu tir na ani zia hi chumi mu theya kan la mu chiang vak lo pon ka ria kan la mu chian zel po ka ringa hi mu chiang ve thei fai po pathian ina khongai na min pe theya ro pui ka te lu tu ka ni chu wang chun lal pa Peter te azir tir te ne na khan intinge la li so khan midam takinan kalsan ru khan Peter te ne na khan nang ni po kalin du ve ma ti ka karil ro hin nang thin to whom shall we go khoyang he kan kalang lal pa nang ma hi lom chaton na nei tu ti kha hi karil ru ko tin chu kan divert develop kan thu eng lo ten man sai ma pathian ru pui na ti lan nan sai be thu ka chu ma chuanin thi na lim kor ruam zo mai la ti te poi lo lang kan fel na wanga vocal kan ni mi lo mar chu kong dang de em pathian in min mu tir thin ani tun tum hemi covid kara dam doi na in en tir po kan du lo na kara khan zai pui tuarin kan lutlat mai karma sa te khan karma sa ni to mo chu wang chuan chung kara de chuan ni kan valuta an lo fele me mi pathian in hun thata min pe amar chu thaka kum nge ni danga kanin zai ta chen ti fai durin en kol na tur na salutu amar chu chung kara chun pathian in dam takin min roi chu ka I kum danga an lo mu ai te pon pathian in na sajokin doctor te mangamoni ti mai tur tuna chun hi lo ni hi ti tur te kan mu chok ta pathian ro puina zel ani entika nge kan dam don ti kan thelo kan dam kui don lo hele ai chun ti te po kan mu ni khovel jong chun beidon na thamani amar chu ama hian heng lim kor rom zong na kara point min Hruaitut chu wang chun in chu kan fel wang ni na ma hi mangai na sat ma wang le ama ko tu te hi a chang thin ni la li so Krista hian ti hi voi nai na rin om je pon chonan ka soi ve du reng ani chu nga chuanin han sei le tai la heng zong kara hianin Philippi te ne na atop lama thu soi hi tun kuma hen ka Thawhpui ni ve thlat ke ni zong van khole tui kan ni sia van atanga min chandam tu la li so Krista local tu chu ngak lel takin kan clear ani ani chuan a thoin engkim po ama thu tuinom tir thei chumi tho ziang zelin kan tlom lai taksa hi ama taksa ru puyang haum turin siam thaliang kolosa te lali suwa lo john le khatona te tianga khanal iso local le huntur Thessalonica te poning chu Corinth te ti khanal iso local le tur akanom dan tur te rom soina sa tin Christian te focus tur hi achiang em ka heng han chiar hin helaya kan ro pui thur na le helen kum hlun kan ni lo tu je chiam tu tun kuma death rate rap thak je covid ringot adang hin lo lata lo me kan en vak lo me ni tin hen death rate kan sia covid wangin recovery rate sang view ma se heti za hen na thar hian na tha chuan HIV le hemi za ta nge TB wanga thi te an data rap thak asin chu wang chuan in mo kan chung kwa la thleng lo ni thei ke mi mala lo la thleng lo thei kan sei big ti nan lo kan na tong ve don ka soi phong eng ti ka mo chon lal pa ma hen kan la ding don chumi a lal pa ma din chok chu kan hak lova lal pa hele kan lo chung po hen aram alo zau zela kan thin lunga kan chung kwa kan mi mal nu na kan ko frana khotlanga kan na thona lal pa hero puya om thei na turin chu pathian in min la da chan hi ni sia chu wang chuan
hele ka len na tu ri ka focus ne lo hele ka la chung sun ring tu tan sun lalpai thuang zel en kim ka ti hi ro puina ni nante he ka kal sual na tu tam takara en lalpa i thuang zel ka kal nante nang ma ka hriat bel zel nante te nang mai lo ro pui zel nante te tin chu chau chu ni lo lalpa in ne la hen kalom don ani ti tun kum covid vel bo wo remuk mu phian mi thlir tir ve tlap mai ni a chan chu van mi kan ni na hi lal iso krista hen lo sil do aron minon lei chuak do ni a thisen minon lei do ni he a chan dam na ro pui zia hi kan lo thei ni la nge a chan chu ek I bo wo krang Inkhawm thei do lo na kara po in pathian ne na I relationship hi la bil thei tlap Krista In kumsang ni kalta khan aron dei to chea ama Bible share sen lo ruma le phone ai nei download thei chu ama hi nei thei pindaran ti boy loi che pon ni lo I tong try to I kun thei chu wain hei aya hun tra pathian nei thei na ni nei kher to lo mai thei chu wang chul a chan sumo he le ya hen kanom rei don lo wa nakina chatu na kanom na tur le ni china kan cherengin I ama nun ron in ngai ne enge I inda niama ama siam te anga boy anga ron oma manamin ron leitu anun ron pe min leitu bula hen chatu ni kan long don chu takani Ṭantu me ni lo chu wang chun hei hi kan be sei kan nga len tak ni lo chun he ko vela emi mu china moi ta ko memo a follower nga bel larber ti remote life ani lo reng hi kan fa te apo hian ke chu kan fa te focus hi khovel hian ala bo hi ka lau thin lali so kristai local le don nikum kan campinga ka hon tha tak ning ka se kan speaker khan thalu to kinaron sai ama career chun sanga pathian a follow thin pathian follow pathian rong bol tura anun he da na thatak manager na hiela nei theilaya a full time a pathian a than nuwa an hanin en let le a nupui anenga ti khan chung bo de poladin ve thei tiang khan ti he tianga I rongbol tu hanin pe kan thira a soya karlu ne mem chu hei tir ko pol te po hen no fui dei to lali so krista I lo kan le don ni ring tu ma sa ten an be se hi tun current christian ho hen kan be se tu ni ve la a chan chu lali so local hi theologian pakhat soi thiam deuh chuan pathian hi tu na hen pathian ne na len dun te I thlal lo ni chuan vano hun ithi nuwa pathian hun pu chu I thlal tak don mi ti chu kan soi kwal do na chan chu krista hi local le don ti ni ko man speaker in soi le tun covid chunga pathian na min po na van lama hen kan van ram hi kan la thlenga la li soi local le don na a local le chon ama ro puina tro min hatiame kan body hi siam tharin omanga ti ama khan yanin kan hunga mo aro pui don ni kas bible azia chin ba ke jon thelo nangin he leinat na te he le kan tor na te ni na ga pathian hi min du sa do kan tor na te ne tu christian sa te ngai to chon heng kara poen min chandam tu lali so krista hi kan thalel tak takem kan mai tak takem ama local le hi kan be sei tak takem hi focus angu hemi kan en chuan mo ama hi kan en chuan he khovela hian a hreom lo mo kan la re mo la lo mo tir ko polo bokhen tai na soi re thei te ho sak te ka thiam ati khang nun kha kan nei thei don tlat me ni ama ro chu pathian kan nei nga chu kan nei nga hei mi thren tam tak kan nei nga kalo lar ve do nga mo kan nun hi kan chu kan nun hi nuam sa de nga ti reng be sei ai chon dal I so hi lal se kan na aram hi zau se ka ho satani pon ka re thei dani pon omdan ka thiam to ka be sei ber chu ama ani nun be sei na nung chu ama hi ni ti ka kan na hen min an hunga chu da ju na dina mo kan nu mo ka fa te mo khan choi moi don no lal pa hi choi moi na don ni BMCF khan no choi moi lo don no lal isu krista hin choi moi nga chu ta tak chon kan ko than din na chan chin tha tran rual na atira kan lo ti zel na khan lali suwa chan chin khan or lali suwa kha magnify no mga kan ko ran rin mi ten no mo do na ni
kan chu thian kan pian chan hi ka ming cherna ne berlo kalo la na lo ne lo Krista lo la na zo ka ni a chan chu in ngai to chiang kan nei vekin ka reng kan ko remember the hian san deuh lai te mo kan class mo kan zirna mo kan na tho mo mi na min ngai san deuh lai te follow ve mai thei to tru in lo lim ve view kan lim ve view ni a rei lo tin pathian rong bo na min fak phei sonin kha glory lo la kha chang chon khata lo chen veng hi ol lu tu ka amaro che rel ru thin lung ti tak zeta lalpai khoi na wang ani kan senior doctor chi sang le hi atu soi zo pi kan han shake nge hi ti soi thal tu ne praise God glory to God ti thina adik hi ka te tu pathian ro puinan ne ro se ati thin chu tin lung le ti tak zeta kan ti ani hi chonin mi nin lo fak po ni se pathian an fak thin ani pathian choi moi na om thin ani I tin lung kha poimo Sailo line ting entry ka tin lung a clear jok thin lalpa hian kan tin lung entry ani ama lamaril rupumi te chu azong reng ani khovela hian chu bang chon ama kan nei theina chu Kristania he chan chin tha lal isu Krista min chan chu nei kan in lung rual na kan basic foundation ani chung chuan heta kan in lung rual chuan ama hian fel na konga min hruayanga keima ni ya ama du zong ti turin na thok thina nga chu da chon lau le khur po ni la kan thok so zel do na ni chung zong a chon pathian chom moi no manga e ko ran hi ama min chernan ni loin lal isu min chernan dinga ami te anin manga nga pathian hi chom moi no manga a local level na po aman min la ang he khovela hian kanom lun don lo chu bang chuan to na tan hela hi ka chiranga kan du to don nya hi Christian tan ni tin sia tu ni hian ka hretla ka in remind na se me kolosa bung thum na chang kha ta tanga chang li chu di chuan Krista ne na kai thoi num ve to chuan chunglam pathian ding lama thu Krista ong na thilom te chu zong ro ti chunglama thiloma te chon in ril ru mat tlatro leya thiloma te chon hat lovin in thitoa in nun na chu pathiana chon Krista ne na thuru kin om sia Krista kan nun na chu alo in lar huna chuan nang ni po ama ne na ro pui zinga in lar ve anga ti hei hi hrelovin in omange hemi I chia loi lo hrelo irli lo hriat lo hi setan hei lom don tu pathian na kan chan bung in pe khimo lali so local le huna hian mo Krista kan nun na chu alo in lar huna chuan nang ni po ama ne na ro pui zinga in lar ve yang ati kan be sai Krista hi anunga tuna po hian in Hebrai de kan sia chuan ama ne na min tong pathian ne na min tong trai sak tu pui thiam Krista kan sual na kan temptation zong to le hele kan tor zong lo tuar ve to min hriat thiam pui tu kan nei ngi ti kan lo thelong he khovela harsana tor na rang ma se min hriat thiam pui tu anun min pe tu pa ne na min thlen tu local le tur kan ta na mon siam Krista hi omani ti hi sela hei hi lim lo na chi ni lo he khovelina pek theilo ama in thamon na min pek ani tlat me ni chu sharing ila be sei katamu Krista hi chu ka soi thei dog ni se kan soi zong kha pathianin an zatan min som ro se na kan Inkhawm na kan lo ti top do na nga an zawain kanom na muna dingila lalthong trai na hilo sayang u kan pa banami min zom ro se iram lo khen ro se idu zong banan tiangin leimin ro se ni tin kanei kopin Sawm peng se kan chunga thil di sur tu te kan ngai da mangin nang point kan thil di sur ngai da mang se sual tur thlem na min Thawhrilu chuan che mi sual ka chuan min chandam zo kang che ramte thil ti theina te Hruaituten te chatuan ta ni sia amen